party channel thusoh LAHCHOM ni hozo se labon on ni kupa tunung jong VANNOI thusoh chom LAHCHOM ho ana ve khom ki loite Myanmar military noya election commission in tunaina kon anano do Aung San Suu Kyi National League for Democracy Party so dissolve a hitaitin pundo na ananay tawin hi. Hichi electoral dan tha asim do to hlona political party hon register age bolta na ding uwa phat an hon sunguwa chu National League for Democracy Party hin register an bol lo an hi. Hichi tu to kimet chun state television a pundo dung zuin Suu Kyi Party National League for Democracy pan na a gamsunga political party somli ho chun junta sipaite vai bol na noya election commission asim do wa kumkit torbol sunga chil heding milhan na dinga min khumlut na ding phat api sunguwa party min khumlut na anei lo to hlona dissolve ai tai anitio hi junta vai hom na noya election commission chun min khumlut na dinga hlani phat anhon owa chu milhan na tha na dinga hi electoral dan khawta chela sawahin hinla political opponent hon hichi milhan na chu free zong hi loading chule fail zong hi chom di loading a hi atio hi political party min tha khum lut na ding dan le mol chom asimuwa party ding khat chun ni kho som ko ka a member la ko a khop do registration abol do te ding uwa ki sei a hi phan ma sa chu hi chu member sang khat chan an hi a hi chule party khat chun ni kho zakhat le somgit ka sunga khupi township jathum le somthum mola a khupi ke khat jat sunga office a hon te dingo kitiki nahi hinla janta vai hom na noya kitip na zo si chu National League for Democracy Party ten sam ti chu alhem a hi atiu hi vel gil do thei khat chu National League for Democracy Party in achi sa kum sangni somni kum phalla sunga Myanmar gamsung pumpia parliamentary election agal zona sangpin ana chango ahi hinla thlathum zowa Myanmar sipaiten mi pi thanaina chudo na kopmana chi hla piuwa National League for Democracy lamkailen Aung San Suu Kyi chu songkula anhen tangon hi hitia chu military vai homten achunga ngo na lam choma anei khum uwa kum som thumna thum zen songkul tangdinga achunga mona asit khumo na hi hitia chu election thaum kit na dinga na sei o phat jingjong thaguman su saw bekin uwa state of emergency zong kumni asu saw be wa hi kumsang ni somni le thum thlajing la sunga election umlinga asai saw zong achun gamhlat kino an hitai Greats gamsung Athens khupia Israeli restaurant khat bulu dinga ki gong Pakistan mini Greeks police hon anamando tawin hi Israel akon thulunin asaina bulu na ding to gon hi Iran gama gon tu mia chule bulu na chila pi dinga chu Pakistan mini chu goi hi giti hichi thugu chu Israel intelligence hon aphat homa Greeks police ho het sa ovin ege sein hi Greeks anti-terror agency hon operation abolnawa amat do tenyo akon galgu bolho kiman chana network gampama kon achalai jingnaw munho jong su si na hitai ativin hi Greeks police hon asaibenawa hichilai chun thilsi bolna to kimat na terror group ho kiman chana ding dan le ato gon ho digital evidence pi jong akisu se ativin hi amo hin athil go no lolhin na dingin ki thopi na thai ding mi hol na jong aneyovin hi tu chung thil so a hi Israeli intelligence Mossad ten Greeks police te agi thopi uwa itia chu case tho a hi khol chilna chil ha in thulut chuna sei bian hi Russia le Ukraine galin lam chombe hautu lam jong ato khana kaif khopia Russian Orthodox Church to kisam kai kimatna ha ta anei hobung thua buina asang le kitan hi Ukraine officer hon
Pichak Lavra Monastery of Kiev muna thim puhon ahobungu asuong adalha na ding uvin thupi enanay tawin hi. Hichithil su hi Ukraine officer hon hobung mitehin thubu khota ta hochu Russian sipai te henga api do son ziding uva ginmona khota anayo hi. Ukraine Culture Ministry pun kaiv khupile akim vela Pichak Lavra athim puhon hawin mun ahong lungding Nisim somnilako masangaya adalha anading uvatuso ananay anahitai. Culture Minister pun apundo na Ukraine Orthodox hobung in state property kiman na tua kinupto na ho asuki uvezong aniti nahi. Hinla hichi kingo na chu hobung hon hatain nilkal na anayo vinahi. Hichi officer ho thupi daw na in hobung mi sang varin Pichak Lavra huwina kikhop na zong ananayo vinahi. Geldo thay khat chu Russia le Ukraine gal kipat kun lama chu Ukraine Orthodox hobung hon Moscow misuna apandano anasay saw anhitai hinla gal ahong umzawapat Russia lama ato kiba apio hoto akikao anasu ahay o anahi alangkana Ukraine authorities hon at sisa kumphala apat hobung buluna holchil zong anazing ova hobung abang loy khana chu Russia lam akaidano le Russian lekha chule citizen hina lekha tampi chu hawin campus monhwa chu anamudo jingo anahiki ni nahi. Russian Orthodox lamkai Patrick Kirill in Ukraine authorities ho chunga demna anizin at sa alo dano chu tiza numta hi anati nahi. Humlam Asia adinga vadung saupin Euphrates vadung ania akan jingto lonin tuini ele mancha hasat na khota khat lungdingin omtan hi. Hichi vadung hi Turkey gama ki panahin Iraq gamsung zot pa salam Syria gamsung ahwa pa hi. Hichi vadung hi VANNOI THUSOH kisay hola vadung thupile poi mota khat jongchu hi. Humlam Asia gam kay adinga vadung linpin anina hin Tigris Euphrates vadung hohin tu simlui tamta anasim do ananayo anahi hinla tu thain hichi vadung thupi ta anaki he ho chu kum isan ham khanapet ani anin akim tultul jingtan hi hichi hin mihim sanga sim ahin su boy dingin omsing hi thilsu hi het gil na nei hon climate ki khelle global warming ji angovin hi hinla hichi si chu hilowin Euphrates vadung got hin thilgidang ta khat na sodo go nin ominahi mi tampin vadung got jing hin VANNOI kisay ding lam anay dan avet sa i ati vinahi aji chu Bible ani kisay sa melchi na khat laysit kisay ni ding vet sa anahidin omin ahi atiyo hi chule Thushima iden hon chu hichi Tigris le Euphrates vadung te ni kika dingin agisay nahi hinla hen khat chun akisay tusim hoto kimet na anay pui hinla vadung got jing hin avela cheng nitin lo lo akimangcha simsan lo chule tuinne hasat na zea mihim sang simsan lo in buina hin tuding ovin asayo nahi. Mahatma Gandhi sung milim ani vay na dingin kailu na susinin anom kita nahi. Canada British Province University Simlai hon Mahatma Gandhi sung milim statue anakay hazo ani vay chen na dingin Canada gamsung mamaa Khalistan tosot mi loy khanin Gandhi sung milim ani netsu anna susikit tabi nahi. Tu thaa Indian gam tu simadinga sumil thay hilaw nampi pa sung lim hi Simon Fraser University sung Peace Square muna anikisusi ahi. Hichi tu to kimanin Vancouver muna Consulate General of India in demna ananay in Canadian Authority hon agang thipina wholesale na anaywa thimona na hogot na api na dingon anangi inahi. Haptama salamazong Khalistan supporter hon Ontario Province Hamilton Town na Gandhi sung milim mai chu asu sinova achunga spray anakap kumo anahi. Hichi thua zong police hon wholesale na achi ha apiwa asayo hi. Gamsung pumpia hi
Khalistan supporter India dona na tonghon itabang na to ni hata ahin sila pizing utso hi. Israel le Iran ki ka ki daw na zinga hetman lova galpi hong su wa thaya zing to hlonin Israel in wa chan ni khochun OFX 13 spy satellite chu VANNOI thusoh anaka do kip tawin hi. Israel Defense Minister Yoav Gallant in hichi satellite chu Parma Chip Space Spot muna kon kap do to hlonin Israel Defense Establishment adinga tu morso linta khan hi anati na hi. Hichi satellite chun ama sa ho sanga Israel le akim vela gam ho chungchang kichin ta le thing ta apet pina Israel sipaiten vatla theina tha anei dingo hi. He thei khat chu OFX 1 kitipin chu achisa sangkhat jako somgit ligit kuma Israel ten anakap do masat pino anahi. Hinla recognition satellite ti chu noilam galmi ho ki mandan le vatla na satellite masapin chu sangkhat jako somko lenga kuma anakap do pan nalayo hi. Hijito kilona Israel hi VANNOI hitbang satellite ho nei le mangcha gam tham khat hola apang phau chu hi tai. Russia le Ukraine ki dawna hong chilha zinga bakmut vela Russia te kiting dan a chomkhat pi om nungun Russia ten gal a boldan o a khel kit tawe egitin hi. Athabin Russia sipai te gal ki dawna mun hilo Ukraine gamsung mundang ho galman cha tha apu do howa buluna ananei pakit tawin hi. Western gamhon Ukraine galman cha tampia ki thopi jing wang over Russia te hin gal dan khela gangta chaido a hineding angai tu hiding in gincha numta thulut khat chuna se na hi. Aji chu phan masa a Ukraine ten Russia te amachal sa thailo naw hi Western gamhon apio pumpi le rocket gamla ta ka pathei ho amanji over Russia ten hata lo samna ananeyo anhi. Ichi Ukraine te panla dan su nim zone ding in Kremlin in galman cha thale changkang ta Western gam galman cha ho bailam ta ka phla theina ding ho apo do dan ho le aman pat tawin aseon hi. Aji chu United States te GLSBD ahilole smart bomb tia zong ke he Ukraine spaitian hakap do ho jingjong akap la thei tawin aseon hi. Hechi smart bomb ahilole glide bomb tia zong ke he chun Russia te pansa na lailung lam jingjong anasu chimit thei jing Washington in Ukraine lol hinna ta ding khana anapi anagelu khat chu hi. Hinla Russia ten hi ho ki san jingjong chu bailam ta akapla thei ta ovin asayun tu din mun hin bakmut komcha afdipka khupi lamsu hata ano penovin asayun hi. Hisi chu hilawin Moscow in missile tha ho chu Japan to ki gamgit naw tuipi chung lamazong anapati movin hi. Chule nuclear galman cha anai hole intercontinental ballistic missile ho zong dai phata man cha theina ding ovin exercise a bol he jing ovin hi. Hiti ho zo si chu Western gamhon Moscow in nuclear galman cha anai ho chu chawna vet sana a bol hi atiwin hi. Tusu apat napat a chaina chan ngai ho zo si na chungchi uwa ka ki panaw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mangphale chibei.